Imali smo promociju u Srbiji, Makedoniji i evo Bosni i Hercegovina, poslije Banja Luke i prezentacije naše ponude večeras u Sarajevu. Zadovoljstvo je da je veliki broj novinara, predstavnika štampanih i pisanih medija sa nama, televizija, takođe i poznati ličnosti i blogera, tako da vjerujem da ćemo uspjeti i ovu našu poruku koju smo pripremili za sve drage goste iz Bosne i Hercegovine da prenesemo sad neposredno pred sam špic ljetnje turističke sezone. S obzirom da je turistička sezona u Crnoj Gori već počela, sad ulazimo već u špic. Tako da želimo da pozovemo sve one koji još nisu donijeli odluku gdje da ljetuju, da ih pozovemo da dođu u Crnu Goru, da svoj odmor ili makar jedan njegov dio provedu u Crnoj Gori. Moram da kažem da su gosti iz Bosne i Hercegovine, inače spadaju među pet gostiju, da kažem, u top 5, oni koji dolaze u Crnu Goru u strukturi našoj i da smo prošle godine imali negdje preko 200.000 turista iz Bosne i Hercegovine koji su ostvarili gotovo 1.000.000 noćenja. Ja vjerujem da će se ti pozitivni trendovi nastaviti u 2018. godini. Svakako i u sezoni 2018. pripremili smo mnogo toga novog i drugačijeg i naš slogan jeste Crna Gora uvijek drugačija. Dakle, pored smještajnih kapaciteta, obzirom smo prošle godine u Crnoj Gori otvorili 32 nova hotela. Također u ovoj turističkoj sezoni imat ćemo negdje oko 880 novih smještajnih kapaciteta visoke kategorije 4 i 5 zvjezdica. Zatim tu su brojni restorani, kako oni nacionalni, tako i internacionalni. Moram da pomenem kupališta zbog kojih gosti u ovom periodu najvećim dijelom dolaze. Ove godine u funkciji je 438 kupališta, od kojih i njih 30 nosi prestižno priznanje plavu zastavicu. Imajući u vidu da je Crna Gora mala destinacija i koja na jednom malom prostoru nudi jedinstvene različitosti, onda u jednom danu, prosto u prvom dijelu dana možete da uživate na moru, a već u drugom dijelu dana da podsjetite neki od nacionalnih parkova, da odete na rafting, na kanjoning, posjetite neku od pećina u Crnoj Gori, brojne panoramske rute, puteve vina, meda. Znači, 1.000.000 razloga, čini mi se, ima za sve one koji dođu u Crnu Goru da se lijepo provedu.